ka fiiri magacaaga halkan haddii uusan ku jirinna ku soo qor kommentiga si lagugu soo daro qaybta labaad. Sundus ameolewa. Sundus ameolewa. Sundus waa la guursaday. Ameolewa waa la guursaday ayaa laga wadaa. Nasteha ni mrembo. Nasteha ni mrembo. Nasteexo waa quruxley. Mrembo waa qof qurux badan. Aisha ni mpole. Aisha ni mpole. Aasho way degan tahay. Aisha Aasho ni mpole waa qof degan. Ayaan ni msomi. Ayaan ni msomi. Ayaan waa gabar wax baratay. Msomi waa qof wax bartay. Muna ni mnene. Muna ni mnene. Muno way cayilan tahay. Mnene waa qof cayilan. Sumaya ni mwembamba. Sumaya ni mwembamba. Sumayo waa caato. Mwembamba waa qof caato ah. Siham ni mrefu. Siham ni mrefu. Siham way dheer tahay. Mrefu waa qof dheer. Fartun ni mfupi. Fartun ni mfupi. Fartun way gaaban tahay. Mfupi waa qof gaaban. Naima ni mcheshi. Naima ni mcheshi. Naimo waa kaftanley. Mcheshi waa qof kaftan badan. Anisa ana wivu. Anisa ana wivu. Aniso way maseersan tahay. Wivu waa maseer.